Wiki na um programa de kona yunanga meester Robby Amain, alla fodey woko na neti, Wiki. Arkiman, leti que vai saber da de yuya, a deia, e programa e comiti yu, de wekai Wiki, asama de jaren kongi yu, na Robby Amain. Wani sende wan odi, gyala dinga manfude liba. Kabiten, de kabiten basia, foluku, angala sama di ali kisole de engi bala fuvi, angala den bigi manfuden, we sende odi giden tu. Ala den sama di siki, we bigi gadu giden, fude kon opo gusontu woko tapu den futu woko ke fade begwenti. Den di lasi wan sama fuden, we bigi ka kiti jumaje, bigi gadu giden, kanada nga troost. So langa alibi dede anga libi na wamboto de waka. Arkiman, tau koya, da ona sanifu sefi we taki, sa ufende giu. Arkiman, somi wani taki wan taiki tide, foral giden, na de yonku wawawan, ma forala sama. Arkiman, mi kan taigi yu, taki non. Mike utake anga den pikin. Mike utake anga usefi. Mike uchaye de komiti na wan ta staff fu non. No den kutu baka anga den kutu man. We kai den baka so gwenti kai den mana baka. Kutu baka. Mana baka wa hun libisa matawa nenge tawa na taras nasi. Ma wani taigi wi taki no wansani wi sie pasa iki afukati. Den dai meke krap no. Overwegen bijna zo jonku rector de, want jonku want die de na imeke grap. Mi wani beg you vooral den buskolese man, no taki de tawa modogi, ma afo sabi, bakataki, fosi begin verbeter de wereld begin bij jezelf. Mi wani taki you taki meke stop dogi. No de na imeke grap. As tafel die degi hebi. Volar verkrachting, roof, en diefstal de sande, moord. Me begi wie, me kofika. De rector no na meke grap. Na sigisi yari, na 18 yari, na 10 yari. Do naki giyu. Dus we begi, me kofika ogi fudu. Me ko denki taki. Abo ko diwe du, me ko suku wan pisi bele fin. Meko suku fukon wan leti fasi na ubele na unyenya na ufsani diwedu wamulu kwa tasa magudu didi abi wasabi fade nukonen yemu wani abi santawa abi timi taki so imu meke moiti mafia sabi fatawa konen olanga duur fosha konen teken rustig nago meki asnel money nyo kiyu asnel money nyo kiyu. Arkiman, foshu mo fawe wani tagete wansani. So leisi, yes, wansama ki wansama, dan asama de koutaki tusama ki wansama. Atawa kisi tiari, atawa kisi fiyari. Da yotaki oho, na ki aladen to ki sama, ma fada titaki dati mek mo kisi weinig stafu. Ma adisi akisi pistafu ekiatawan. Ma de kisama. Arkima enya abuku a wetboek strafrecht fusana. Yabi toesotumord. Yabi doodslag. Artikel 347 strafrecht. A wet de taki te kiwan sama. Dan isakisi. Amo hebi stafu di sakisi na 30 jaar. Arkima masana doodslag. Wantawan dete ma otaki disi fosi. Doodslag. Ko taki a wan voorbeeld miogi yanga wansa makisi tobi. I teke wan nefi sutwen. Of i teke wan sani na king boa nya feti diwe feti de. Dan a doodslag. Dan a 30 jaar. Dat want taki a maximaal straf di de sagi.
na 30 jaar. Maar na alle tijd de geen. Ik kan kiezen 5 jaar toe. Ik kan kiezen 2 jaar toe. Hoor je die boom? Atawa na moord. Artikel 349 wetboek strafrecht. Moord. Nee, na mo hebiwan. Moord na plus doodslag. Dan na moord. A moord dat wan taki ko taki from yanga wan sama abi tobi. Nim taki ya sama yami okie nim go si do rustig. Nim si dong. En a moord abi a woord die de kai voorbedachte. Dat wan taki si do rustig. Mi bereken taki ya sama yami okie. Mi go sit yala mpram mi go si do lulu. Teki ay pasa nim kieng. Na moord. Maar doodslag, na gosdoms door rustig, denk ik ook hier na. A tijdens mij je feti de voedsani nem teke wan sitof wan sani of wan teke nem nakken ki. Dat na doodslag. En doodslag, no heb je ke moord. Moord niet na mo heb je wan. Mis door rustig, omdat je sama de mij ook kien. En moord, je kan kiezen levenslang of 50 jaar straf. Maar na altijd lege en zo. Dat wan taki, moord, doodslag. E fasama ki wan sama, a ki en yu di ape, a sabi, gi yu ki tanki, doodslag of moord, a dede. Maar doodslag no hebi eke moord. Dat kan ya sama de kisi 5 jaar. Asama di duan moord kisi 10 jaar. Dat yo tako ho. Na sem sani de kisama. Ma fa wakadati kisi mo weinig stafu. Ano kan. Den arectra lobby asama voor me. Of afukati a boom. Nee. Moord anga doodslag na sem. Ala den dede. Maar swatawan. A dede door doodslag. En a tawan dede door moord. De ya duan san baka. De taki. Zelfverdediging. Isabi? I dat wan taki, I verdedig jezelf. Ko taki wan sama, teke wan nefi fu kwai, kon fu kon kiju, ni dianga wan sani, wan sitong, ni naken. Abe kon koti ofu, a kon koti anga ho. Nkengi wan problem, kon fu kon koti anga ho, ni pua ho ni ana, ni koti dan zelfverdediging. En hij vallen onder noodweer. Maar noodweer de, if once ma konfu kon kotiu, ne teke ne nake ni akaya doti ni amandu noti mo, ma dede, da ya mugo naken ki. If i naken ki, dan na noodweer mo, da je no man beroep tapu noodweer. Te skakala sama kalo, sianga wangonia be kwayu ni skakaling, ni uit ni amandu next mo, ni teke sani ni igon kiem no, da ino mataki na no tuer. Ofa luai bakanga wa hu ni longwe. Ni longwe kaba ma kisi mo ni yogo teke wan wapen. Wan sani fu dai kong ni kon gemanki. Da ino mataki na no tuer mo. Dat wan taki si fisu kwa konfrontasi be gwe kaba. I gwe kaba ni igon ni dai kon baka. Kon duan sani anga sama. Da ino mataki na no tuer. Ni aweta sabia sanda tu do su horem boom. If wan sama konfu kon giman kei. Ni naken to ya doti. Anga asi ni adede. Da ikan taki me borup tap no tuer. Ma fi naken ni adede. Ni a fau. Ni kon kieno bika bia fau kabano. Mandu notimo. Ni go kieno da ino mataki na no tuer. Of wan sama ikwayanga wan sisibitiki. Ni teka wangoni ne bei. Dai no man beroep tap no tuer wan. Asani di agoni anga asibitiki. Agoni mo hebi anga asabeka. Wipi anga asibitiki abesa dede. Ma ne teke wangoni fai goni na goni dati ata asani. Ma sisibitiki anga goni na asem.
Dus je no man go sto sa man go ni be da itaki na no twer of zelfverdediging no san dat na go op. Dus me taigo fu isa desania etwa lazy e fasa mai kwa yo ni ina karate ma be voorbeeld ni ko nga wa ho ni kishi ni to ya doti yo kwen ja no man do not mo ni te kya ho ni kotien dan na zelfverdediging mo ama be de iskakelen uit kaba mako taki e ondanks a emotietoestand vie nee skakelen uit toch nee nakigo ni adede da ik kan tap note excel dat want taki i passa a emotie e heftige emotie vie bijna in een man do notimo da ik kan doen beroep tap dati daarna aanhang voor a rector bepaald. Dus het wel lezen voor de zekerheid. If je schakel wat maar uit longwe. Man do not more di doa dot le baba fikain. If je kwanga yanga wasani kofu kokoti ne longwe. No go teke sanya ni wagi bijvoorbeeld. Ama ilongwe kaba. Ibe kan stati wagi da iregwe. Ne go teke goni ni yo konsukwa mana piade gbei. Nee. Dat want taki na isukwa confrontatie. Skouto soto you. Arkiman alla desania te ye guasta fo suye si. Dai du sari taki tide. Arkiman ay du sari. Arkiman da den day di pasa ya 10 oktober ufi ba kamande ufi maron day. Voor de digansa maar voor wie betekent vrede. Du be feti longwa busi den do me mangawi afrede na kisho kishen. Na kisho kishen ke fa be kisho na afhankelijkheid. Uburu long, uburu fadong, ome dede, ome libilasi. Ome gesin bos tawan diaini amboma be. Tawan dede, tawan gebi de no fende. Tawan gebi peden belien de no fende. Aga fuden di dede, di den sutu di anga di aga ki, tawa wa fende te. A busi fuwi de longo wabia bushe ketide. Arkiman da ilu sari. Da ilu sari da we aksyo sefi u nom abesen in 10 oktober mooi we pangi bolin chuti nyanyana wang ma abesen fadi sanab sade betekent giwi. U fi fysiek maar u aksyo sefi fu fi mental. U fi geestelijk. U fi je fasi of u dia semete. E fu no man wo kwanga u sefi. E fu mo no man takyanga u sefi. E fu te na de ye tawan taigi tawan taki mi oki yu ondati ya bi wanta denki. Mi odusa nyangai ondati nyangai ni denki ya wanda mu actual sefi e fu fi. If we safe you safe no did the weti man be kiwi ubeli gay if we safe you safe no da mu accuse safe ke if we safe no e wish you safe dollars and how safe e wensi de you safe one man si you safe ke ba ka buba ukanisi da mu accuse safety de fufi. If we say no de us egi slave no. If we not slave, if we we egi no take your pace, if we weti man sa de be duanga so lazy ye axis if nenge hogi mo weti man. Nenge staff nenge kiwe Q safe them axis if you lobby me. Dai axi me fufi. Tede na day we taki de chawa baka. Bika de dusani ngawi arkima mu action safe for safe na idu safe nga sama if ye legi wantawa if ye kwa Facebook e beli de wantawa if we koshu safe if we wish you safe if we kyo safe if we dogen out safe da mu action take for ogi mo de weti man bika de weti man be duanga on that wanga de na wan u dem be duanga on that de be siweke one object u no be the right subject. If you then did them be dwanga we MVP we ligeye kiwi bika wanga de na wa be verschil den weti dia in bau that den ha day if busi konde ba kabu bau kanisi e kiden se if dwanga o se if da access if take for ogi mo de weti man if wa ogi mo de weti man di be pinawi
Tide na dei. E fa sefi fraude kwa yu fuko suku wa woko. Ne ye misbruiken fu. Zolang ya fende ya ugia woko na sefi sande de weti mabedu. E fu no da ye luku da we verkrak dem uman sama we verkrak dem pikin man 12 jaar maninge pikin man 60 jaar 70 jaar go ogi do mo de weti mabika na sefi sande de weti mabedu nga do uman sama. E fu tide na dei. Uno man poti u piki asiko. Ya bi wan frau. You no man solo u den piki. Ye gwe fika den. Ye fika den piki anga angi. Godu ta sani. Na sefi sani de. Aso de weti man be fika den safu anga angi. I owogi mo de weti man. Dat de na dei. Da we tiwe fi maron dei. Da we polo. Ma uno mu besen u sefi. So langa we do de sani yanga u sefi wa fi. So langa we do de ya sani yanga u sefi wa komoto ini katibo. Da no de katibo fu eigi. Arkima u de katibo. Du busikonde sama de katibo fu busikonde. Mar. Musidong. Da u deki u sefi da aksi pewego. U musidong da u deki u sefi da aksi sa wani. Fu fi werkelijk. Die den fit in oktober, in oktober kom baka, dan moet actie even dat zou bereiken. Zo tu bedrijf wabi, zo tu sanu du gidem san. E futede na dei. Ne busi konde gama, busi konde kabite no ma fende de money for them. Dem break position no seka da mu action save take for fi e fu na save san de weti ma be do ngawi akima so lesi weti man samadia gay we behandle you bete mo ke igi balanga sisa samadi no gay you so lesi samadi gay you na one see you fi lobby miso ibi ofofo mi e fi lobby miso ibi roof mi arkimanda tide die warek setting da te asama de roof na busikonde mi takum go roof ta asama ma ya lobby mi ya figi mi ma ala den beauty pemi den mo poti di feiser bika busikonde sama se fi kon fufu mi mi takum go fufu ta asama da so to lobby mi ya lobby mi I erg ma weti man bika solesia weti man be ondersteun ta asama tia weti ma staff yu da ye luku da itaki on dat yange na wang meke ipina yo ma mo erg sandisa pasanga yo adaro meke busikonde trauma no noiti audesi busikonde trauma noiti odesi bikana busikonde doanga busikonde na baka buba okanisi satu wie doanga okanisi tia weti man koroni seriu tia weti ma pina yuda yotaki on dat miange na wang meke ipina mi uno gay ma lukute de sama de edwanga yu te luku da yange na wa te luku ini spiki da yesiden so lesi na sisa ijalu swanga sisa so lesi na bala ijalu swanga bala so lesi na ma ijalu swanga sisa na tante u egi sama di gay wi u egi sama di wange ndingi wa bobi dati we sukufu dogi yange nda yoko taigi mitaki I bete mo aweti man no ya bete mo aweti man I hogi mo aweti man Arkimang daron meka unakia na kona wang voor poeden piking na gevangenis tegwa opa duli da ye aksi te itaki anga de boy te itaki pepa de da taki anabi anosabi pa Arkimang te de na dei unoma bi kwaliteit nee, unoma bi kwantiteit. Abo amo voor luku bun komende jaren buskonde o dia moi pisama. O kanisi satu wi o moi pi. Maar dan nati na kwantiteit. Arkima kwantiteit unom streven na kwantiteit, unom streven na kwaliteit. Ana next taku dia mo of epi bevolking groep dat direct voor dia stafu. Mbetaki kaba oil and gas konwe polo mafuno luku bun aletia unosu ya upasa bikasa mafuwa dena bleri nofo fuwoko de arkima siko ni namo bunsani aba voorbeeld figuur na siko politiek sana politiek ya inafu leli fugwa politiek inafu abi diploma fugwa politiek torwela bem de tafasi ma den tendie kwa u verander.
Den tende kwa ufrander. Daarom make me beg you tak gona asiko bangi. Asiko bangi belangrijk. Asiko bangi belangrijk. Dati eleri you fai mu denki. Arkimatei guasiko ye woko da ide afhankelijk. Maar zolang sama metosha yana asawa nya udwanga yo de wa moord machine. Yo de wa moord machine in samana. Sama u misbruik you. Arkimanda we actual safety fade slaaf meestal be e misbruik den safu. Nee nee ja wan positie nee je misbruik you kan nenge via erg mode weti man. Arkiman bepaalde samaya bijna ik actie ni burbe taigi mitaki Robby Amain bepaalde samaya musine wat training mitaki saye bedo ataki sandia sanon de ni baria mahale sanon de ni wan libi samay no man pueng. Son sama na aswade kaba. Aswade kaba so lansa a make for gi. A make for bogi. A make for wisi. That you can do say wani. It can make a moitify wani. Ne tantan so. A krasi fu todo. Ne tantan so. Arki mama dendi wani. Make o fiti anga ding. Den die wani meke u fikenga da daarom meke me taigi taki bepaalde sama chai taki sani mu luku bang ya au kiyu fanyang dia ifende daarom meke te pinamang wadda be taigi mi dimbe gwa tapsi ataki Robby Amain ko takianga ufu staibia ma some wan fu deya te pinamang fende money da iselie maikie da te pinamang fende money. Arkimanso samadeya abe sabi ingi fende patata nyami anga buba le speki fu wan spreki wo tanzo some wan fu abe sabi du sabi kaba du ko sabi da we teke mantantang fu sani fu nyang da we dogyanga tawa igi baka buba ya bete mo awetiman darom me kaiwi papa mi kaiwi mama we mi kaiwi den dada meke u dai baka go luku pe u fika den pikin fuwi meke u dai baka go luku afro du bibe pia pikin de meke u solu den pikin on dat fu wa solu den do ete wa leisi te wa opaduri wo layanga staff man wo abi wo meke bikabu skolesa mai meke pikin ma wo meke ma no ma gebruik de wo meke ding ma de no ma profu kagi arkima pikin die kweki o mau if you denki taki yo poli wan pikin mi ma be por mi abe foot me up man bia be wan manga wan sisa di tembe meke wan fold that de be so mi tapen man no tia pikin fu meke wan fold wa ibali mo tia pikin du wan sani wa ibali mo we opo da utampo ange dwaugi efu na wan sama dia ise ni ai du wan sani ino bali bikadi yo bali na ugi mo alifari bali da agi mo ofa gida inyanda ya bia zonu de da skin rasi tot hin sondu sondu e de ya sondu na iboko ere bo pa kedi ki na iboko sondu kedi ki da hili bi na iboko sondu a mi taigi ya kan bibi mi bepaalde sondu achtervolg voor te dede bepaalde sondu bikai hebi die kan beki abel gado no vergeven gado taigi taki mi na uki you no wasama uki you yo tang te dede pai ma voor te dede maar na wasama uki na fu fele yogi die du desan die du ya yam denki takia teigo sa aletia yo pai man so maiste denki abia la sani man netia man sibi bepaalde man e gugu ya ma bepaalde sani no man nyang ana frida na PC. Daarom make me begi wi taki fi no go teke wan hali wan kunu kompoti ai ni fami da de generatie tot generatie dat te you are picking dia sabi dat ya make te tsani pasange da do taki oho picture wela I gansa ma go sukwa kunu de fika go sukwa hogi de fika ibaka wa fika kunu giden pikimo u fika doti giden u fika money giden u pay de money make den wasiko ma wa fika kunu giden mo wa go ba
hau bakudi na iwo komonimo kongiden ko kia fami seka sisa pikin gisa pikin siko gisa pikin wan pisi doti manafika taku sani abaka giden sisa pikin anga dem bala pikin fi bikadio paya man we begi maronde utaki ufri ma meke uluku efu mentalo fi meke uluku fu afasifawe libya nga usifi fu na datina vrijheid meke uluku fu de wetaki maron day efu na day werkelijk efu fitu efu a bete efu de weti ma bete mo wi Robby Amain ange programma Wiki kadu giwen tadi udiai baka Wiki na wa programma de kona yunanga meester Robby Amain alla fodey woko na neti Wiki.